Regional Institute of Medical Sciences RIMS के Psychiatry Department na Community Network for Empowerment National Viral Hepatitis Control Program amadi Manipur S Control Society ga KHUTSHAMNANA SHINDUNA RIMS के Methadone Maintenance Therapy Center da International Testing Week 2024 Pangthokhre Thoram aduga mari lenana RIMS के Department of Psychiatry के Head Dr. S Gojendran hai Haksel gi matang da International Testing Week aikhoi khuding maki thodang sing adu Nahonana Nishing Hali, Matam Chana testing Toduna, Nana Laina Kaya, Kangdok Hovana, Mio Bakayagi Punsi, Kanbangami Haiki, Nakal Amaromda Kongi President R.K. Nalini Kantana Hai, International Testing Week asi Hepatitis B, Hepatitis C, Amadi HIV Galoinana, Hingliba Sing, Matam Chana, Kangdok Tuna, Laying Chatanabagi Pandam da Pangthokpani, Jayol Asigi Manungda. Tongan mafam kaya dasu test tawbagi thabak asi chathari NVHCP amasung MSACS na testing kit diagnostic tool amadi treatment resource kaya mating panglakpa aduna testing week asi maipak na pangthokpa ngambani haiki tongan ba site tarukta hepatitis B C amadi HIV screening silure masi asina koi RIMS ki MMT center de service access tawriba singi marakta HIV hepatitis B amadi hepatitis C ki screening sinjabani hairiba screening ki Kodong Saba si ako'y may panganabagi damakta asobo contribution PB da iba si ako'y hepatitis B C na National Viral Hepatitis Control Program na magisang na testing kit loina na hayang diagnosis treatment loina na vaccination ki singsi loina ba mo'y na matyang pangbiba niya doon HIV screening sina Manipur State Control Society na MLSS ki kutang da screening tawrawa matong da karigumo positive taramba taragadi mo'y si treatment tawna na ba maduda sang ba baseline investigation na single loina ba free of cost ako'y napiraga moises from screening to treatment sige case maintain tawginam na bagi pandam na ngasi ako'y max NBACP mati RIMS kon kusam nazaraga sige program si sinbani